Станислав вакалары ақта тариф etmege hazırmız. Студияда мен Султан Истакаева çalışам. Хайырлы акшамлар. Тарихта ilk sefer Qırım köpüründen rels avtobus geçti. Георгиевский adına Tıbbi Akademiyada koronavirusқа qarşı күреш boyunca idman dersi geçti. Nasıl çareler bakıla? Cumhuriyette yangınlar mevsimine nasıl hazırlık bakıla? Cenk veteranı Alimi Ismailova 90 yıllığını kaydetti. Qırımda Taras Shevchenko'nun hatırasını andılar. Ahmedjet'te tekvando boyunca Spartakiada 300'den ziyade sportçılarını topladı. Qırım yıl başçısı Kenede yarım ada rayonları boyunca iş çıkışlarını geçirecek. Bar kvartalı devamında Sergey Aksyonov Qırım'ın eposi regionlarını ziyaret etmege niyetlene. Bu haqta o bugün Cumhuriyetinin Vezirler Şurası toplaşıvında bildirdi. Municipalitetlerin çıkış iş çerçevesinde şuralarının teritoriyaları inkişaf ettirilmesi müzakere edilecek. Qırım yol başçısı növbetteki sefer emde Ulu Vatan Cenki abideleri gayridan tıklenilmek kerekligi hakkında hatırlattı. Обращаю внимание, то есть на памятники Великой Отечественной войны, то есть будет особое внимание обращено. Вот приеду уже максимально перед каждым выездом, пообзваниваю сам все регионы, соберу всю информацию, то есть коллеги, прошу вас, то есть у кого на руках плана действий не будет, я не говорю о том, что должны быть все восстановлены, но я говорю, план действий хотя бы по восстановлению не будет считаться, что это неэффективная работа, коллеги. Прошу на это обратить внимание. Kerech Anapaga birinci trenini yolladı. Qırım ve Kubань arasında muntazam surette bağ yolları Mart 7 günü açıldı. Taşıyıcı operator Cenubi Yolculuk şirketi birinci yolcularını nasıl ozgardılar? Yani rels avtobuslar ne kadar onaytlı? Bu haqta növbette kelevhamızda malumat alarmız. Kerech vokzalının meydanında konsert geçi Cumhuriyetinin orkestrleri ve en yaxşı ansamblleri iştirak etti. Yüzlerce yerli sakinler tantanalı şekilde birinci reys avtobuslarını ozgaralar. Bu nakliyat Qırım'ını ve Kubany'ı bağlayacak. Мы вот рады, что открыло такое сообщение, и мы планируем часто поехать. Нам нравится очень город Анапа, мы уже были там, и поэтому теперь никаких проблем не составит нам поехать туда. Людмила Grishevich bu kezintini heyecanla bekley. Onu kadın Qırım sakinleri için turistik atraksiyon dep adlaylar. Çünkü 2 saat içinde bir kurort şehrinden başkasına yatıp barmak mümkün. Yol boyu ise Qırım köprünün kemerlerini seyir etmek imkanı var. Anapaga yakın dostunun yol ala. Мы с очень большими надеждами, с очень большими ожиданиями поедем на этом новом, комфортабельном поезде. Valentina Deykina ise köprüden ende evvel geçken edi. Ama gece vakitinde ende o bu kocaman inşaatını gündüz görecek. Я не рассмотрела, а сейчас я хочу железнодорожный мост немножко выше автомобильного. Хочется еще с высоты железнодорожного посмотреть на Керченский пролив. Rels avtobus Qırım için yanı bir nakliyettir. Onun içinde 222 oturup yeri var. Terkipler ventiляция ve hızdıruf sistemalarıyla donatılgan. На сегодняшний день это, наверное, самый современный подвижной состав, который может эксплуатироваться на данном маршруте. И данный поезд отвечает всем именно тем требованиям, которые на сегодня ставятся перед пассажирским пригородным подвижным составом. Yolcular öz yerlerine oturdular. Tren Kerech demiryol vokzalından cedvel boyunca yolga çıqa. Kunduz saat 2:38 daha geçkende. Trenin içi yarıq, sıcak ve kıntavlı. Отлично. Внешне, по крайней мере, создает впечатление очень уютного, комфортного. И 2 часа всего поездки на автобусе 3-3,5 до Анапы минимум. 15 daha içinde ve nihayet çok beklenilgen hadise. Tren Qırım köpründen geçi. Pencereden bembeyaz kemerler görünüyor. Açılgan manzara ayrette kaldıra. Anapaga tren 2 saatten son yatıp gelecek. Yolda o 2 yerde toxtacak Butaman ve Yurovskaya stansiyaları. Yani marşrut gerekli yolcular onu çoktan beklediler. Tek birinci reyske 350'ge yakın bilet satıldı. Şu sebepten şehirge yakın katnagan nakliyat bağı da genişlenecek. В дальнейшем будет модернизация продолжаться. Только в этом году будет приобретено порядка 9 составов, в том числе и РА-3, и новые электропоезда, которые будут курсировать по крымской земле.
Рельс трені базар эртесі ве жума акшамы күнлері экишер кере, жума вері атлық күнлері есе учер кере қатнажақ. Билетлеріні кассаларда ве онлайн шекілде сатын алмақ мүмкін. Олардың фәті 439 рублені тәшкіл ете. Тезден Қырымдан да бір рельс автобус қатнан башлажақ. Уақмеджет ве кере шерлеріні бағлажақ. София Шукурова, Султан Еситакаева, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. 2020 сененің башындан берлі Қырымда 500-ге яқын янгын юз берді. Бұл кечкен сенеге баққанда 35%-ға зиядедір. Шымды Жүмхуриетті хафлы мевсімге азырлық алып барыла. Бұл насыл черелер олғаны ақта бұзымны бетті келіп қамыз. Қырымның тарлаларından бірінде алев қору отны ютта бір шейні аямаздан атешлі мейдан кенлеші. Түтінің қара бұлытлары ұзақтан көріне. Атешнен көрешмек ішіні февқуляде вазиетлер визірлігінің қадимлері башлайлар. Яна ятқан отны кеттенне қапатталар. Бұл атеш сөндірілінің ұсуларından бірідір. Бүгін бұл яңғынжылар үшін идмандыр. Қырымда яңғын жеттен хафлы мевсімеге азырлық. Елінің башындан Қырымда 500-ге яқын яңғын юз берді. Олардың ярысы от оливленгеннен бағылы. Орманларында янгынларының 90%-ы адамларының мұқайтсызлығы себебінден юз бере, дейлер мутехасыслар. Это непотушенный костер, кинутый бычок, это неисправный глушитель транспортного средства, непотушенный пыш из ружья охотника. Все это, а также многое другое может явиться причиной ландшафтного пожара. От яқылғаны үшін ата бойыш адамның өз азбарында япылса біле, 2.000-150 бинге мемури пара жазасы тайлене. Тек кечкен ратлық күнлері девамында федераль яңғыжылыққа қаршы қызметінің қадимлері 18 кере қаза ерліне етті бардылар. Бөлі яңғылардан бірі Инкерманда олды. Квартирада яңғын 8 март күні үйледе башланды. Оны бір сат девамында тоқтаттылар, ама ев сайбының құртарып оламадылар. Ақярның Гагарин районда да атеш дарқылуына yol берілмеді. Анда құружылық малземелер түкянны янды. Яңын бір қат жақа девамында тоқтатылды. Шымда қибетлерінен күреш алып барыла адамлар яраламанды. Февқуляде идаренің қадимлері ярымадада сакинлеріне ве мусафирлеріне esas хавсызлық қадилеріні қатырлаталар. Эльмаса Блакимова, Миллет үшін. Коронавирусқа қаршылық Георгиевский адына тибби академияда хасталыққа қаршы көреш бойынша идман дәрсі кечірілді. Сценарий бойынша Қытайдан хасталанған студент қайтты. Азырлық севиесіне ве әрекетлерінің доғыртылығына мұхбірлеріміз қимет кесті. Может быть коронавирусная инфекция, с учетом того, что вы оттуда прилетели, у вас симптомы похожи. Алсызлық, өксірук, yüksek sıcaklık, коронавирус зарарының әлеметлері Георгиевский адына тибби академияның студентінде көрнен. Бұл 21 асырның эпидемиясына қаршы көреш бойынша саналаштырылған дерс. Есть признак, ему надо одеть, конечно же, маску, потому что он является источником инфекции. Ну а потом уже действовать по протоколу. Тут нету такого ничего сверхъестественного. Али оқып юртын тибби одасына емшіре хастаны бақа еким тибби академия ве Роспотребнадзор идаресінің реберлігіне шубелі юқучы зарар ақында хабер ете. Бұндан сон әжелі ярдымны чағыра. Bundan son çareler statsionarda baqlajaq. Мия қазды талиматта укен курслар студентлері, юқучы хасталықлар кафедрасының hocaları, арби кафедраның курсантлары, волонтерлар иштирак етелер. Я думаю, что наши студенты будут готовы, потому что мы сейчас стараемся больше уделять отработке практических навыков на своих занятиях. И я думаю, что студенты по окончании университета смогут оказать достойную поддержку нашему крымскому здравоохранению. Экімлер Қытайдан келген адамлармен қонышмаңызды дейлер. Вирус хасталықның бірінші алеметлері көрінгенінен бірден экімлерге мұражат етмелі. Өз башым жа тедавелінов яқшы нәтиже бермес. Особенно опасно применение такое, знаете, заранее с целью профилактики каких-то медикаментозных средств, направленных на стимуляцию иммунной системы или применение антибактериальных средств без совета с врачом недопустимо. Қырым акимиеті білдіргені көре ярым адамыздаки вазиет стабиль. Шымды Қырымда 50 адам коронавирус бойынша карантинде болуна. Сейчас могу сказать, что мы выполняем все указания и рекомендации Роспотребнадзора, федеральных органов власти. Поэтому если какие-то еще дополнительные ограничения будут в части проведения массовых мероприятий на праздничные дни, ну что, тоже будем их выполнять. Здесь здоровье граждан все равно превыше. Наджия Исаева, Диана Бекмамбетова, Максим Турчев, Миллет үшін.
Қырымға ғалеби эстафетасы етіп келді. Георгий Шеретинен бағланған сыныржылар эйкеліні Москвадан ярымадаға кетірділер. Оны тантаналы суретте Ахмеджит Авали маңында қабыл еттілер. Лейха Русияның сынырға яқын регионларыны қаплайжақ. Акцияға қошылмақ істегеніні сабық СССР-нің 90 мемлекеті білдірді. Умумен алғанда ғалебе темсалі 60 000 километрлік месафені кечежек. Тәдбір Москва шәрінден Поклонная дағында майыс 28 күні екінленежек. Ночные волки адлы мотоклуб Қырым Русия еркеніне кіргенінің 6 еллығына бағышланған автомоты юруш азырлайжақлар. Тәдбір мартының 18-інде Ахмеджит Ақияр Гасвортадағы маршруты бойынша өткерілежек. Акцияда 2014 сенесінің іштіракчілері ве істегенлер эпосы іштірак ете білежеклер. Гасвортадағында сержілер үшін байрам концерті ве парапланларда ава вальсы кечірілежек. Жүмхуриетте Қырым бары күні раатлық күні оларақ илян етілді. Выстраиваем колонну уже на подъезде, у нас будет связь. Я с Володей буду на рации, Вова должен меня слышать, и он должен мне, если рация не будет работать, он должен мне отзванивать и говорить: Хирук, там осталось там километр, пора, все, выстраивайте колонну. Я говорю, понял, все, начинаем, даю команду ночным волкам, капитанам дорог, все, вытягивать колонну. Они начинают выстраивать колонну, в это время подъезжает колонна с Симферополя, и мы вместе с ними стартуем туда, на гору Гасворта. Иштиракчилер Ахмеджиттен Ақярға yol алажақлар юруш саба саат 10-дан Қырым Жүмхуриетінің Везірлер Шурасы бинасы янында башлайжақ. Саат 11:30-ға яқын иштиракчилер сапундағына етіп, Ақяр колоннасына қошылмақ кереклер. Байк шоу мейданына олар 12:30-да топланажақлар. Тәдбір черчевесінде тереклер сачылығы ретро ве зиманеви техника сергісі ве концерт өткірілмесі планлаштыра. Кырыш бедава. Бұйық гүлдесте композициялары «Дама собачка» адлы променад ве 20 метрлік вишне бурегі. Бұлар эпосы Қырым женубінде гузель ханымлары үшін азырланды. 8 март күніні Ялтанын сәкенлері ве мұсафырлері Қарадыңыз ялысында қайдеттілер. Да насыл сюрприздер олғанына Фатиме Сейдаметова біле. Ачы хавада ерлешкен санада народный драйв адлы фол группасы чықышта бұлына. О вақыт ялы кенарында адамлар бұйық чечек композицияларны қоқлап, олар янында фото чекелер. Бұсек азрақама адам бойындан үч кереге юксек. Бұ ерде есе 30 қадын веоларының көпеклері. Олар бұрынжы кере Чеховның есерінден екел янында қырмызы кілім ұстынден кечелер. Но на самом деле воспитанный, посмотрите. Көпеклердің чешетлері чоқ, шу жемледен дүнияда ең кічік овчарка көпегі. Олар епсі чешет номинацияларда ғалеп чықтылар. Это 3 сестры, которые... Крым хлеб мөсесиясының Ялта бөлігінде шәр сәкенлері ве мұсафырлері үшін 20 метрны тешкіл еткен вишне борегіні пышырдылар. Мөсесияның векілі ве шыр шурасының рейсы Константин Шимановский оны 1,5 парчаға бөлділер. 8 марта – это действительно самый лучший праздник в году, когда вы балуете нас своей красотой, своей отзывчивостью. Мы для вас готовы совершать подвиги. Веда бұры сазбақшыш күчік ракета кемесі. Вышни волочок әркез үшін үч күн девамында чықыды. Адамларға көгерті ұстынды экскурсия кечірділер ве оның селясы қында тариф еттілер. Қара Денис флоты матбуат қызметінің мәліматына көре кемені 10 000 зияде адам зиярет атты. Байрам программасы Бозыстынде шоу ве ачы хавада кечірілген дискотеканен екінленді. Фатиме Сейдаметова, Милет үшін. Бір күнде екі байрам 8 март күні Алими Исмаилова 93 яшыны толдырды. Өз доған күніні партизан әрекетінің іштиракчысы бұйық весевімлі қорантасы еле қайдатты. Хайрлавларға емді бізі мұхберіміз Мұхаммед Зекирияев қошылды. Доған күні девамында Алими қартананы чечеклер ве бақшышларынан қувандыралар. Исмаиловлар Құрантасының әві мұсафірлерінен толы мұнда бұтын күн девамында байрам өйті өкім сүре. Доған күнінен Алими қартанының балалары, торынлары ве яқынлары хайырлайлар. Мұна төшектен тұрып келдім, саулығын істейім. Башқа шейім жоқ. Келінім қызым зорнан алып келді. Ода Россиядан кеп шықты.
Zorla dedim, men sizin alıp gidip gösteririm dedi. Алиме Картананы 93 yaşının kayırlamak üçün kelgenler arasında Ulu Vatan Cenka veteranı Nuri Abibulayev. Ben onlara çok sağlık, bahtlı, şanslı bolsunlar dep tilegim var. Biz bitege былтырда Simferopolga bizni çağıralarda partizanskiy kunga. Ondan qaytganda былтыр kelgan edik mında. Onu tabriklep şaynasına. Mana bir yıl endi kısmet etti, Allah kısmet etti degennayin yeni de görüşmege. Оларны çok şey birleştire. Ekisi de vatan kurçalanuvuna isse koştular. Kanunsuz sürgünlükni başlarından geçirdiler ve vatan toprağına kaytıp oldular. Alime Kanum o dehşetli vakitlarını da gurbetlikke geçirgen ağır günlerini er vakit hatırlay. Aprel'in 18'inden Mayıs'ın 17'sine agarot saçtık. Saçıp da bitirdik. İkinci konu Özbekistan'a poizlar oturtup Özbekistan'a verdiler. Yani poiz, yani öyle günler gördük. 3 yılgaca fabrikada çalıştım. Sonra evlenip gitken son işten çıktım. Sonra ben çok hasta oldum. Ben yılda birkaç kere Balinsa'da yattım. 2-3 kere operasyon oldum. Beni bütün ezgenediler kötekli. 1989 senesi kahramanlarının Korantası Bahçesaray'a kayta. 3 yıldan son Alime Korantanın Onur arkadaşı vefat etti. Kadın bir özü 3 balаны ostırı. Olarga terbiye beri. Şimdi onun 6 torunu ve 6 torundan torunu var. Ana bugün Allah kısmet etse apayların prazdiyine men anam doğan günü düşü. Men anam pek ağır yaşayış görüp çok çöküştü. Ana Allah'ın yardımıyla bugün 93 yaşını doldurdu. Men anama Allah da ömür versin, sağlık versin. Böyle yaxşı sofralar görüp kuvandırsın. Milli teлеканалы qayırlavlarga qoşula ve Alime Kartanaga qavi sağlık, bakt, siadet, uzun ömür vatanımızda daha çok kuvançlı günler görmekni tiley. Muhammed Zikriyev, Arsen Fukala, Millet üçün. Студентлік ишлер профессиональ нөмінелер оларақ Меркези Таврида музейінде Февзи Якубов адына Қырым Муедислік педагогика университетіндегі декоратив санат кафедрасы учаларының ве студентлерінің сергісі açıldı. 200-ден зияды экспонат тақдим етілді. Бұл эйкел Эльяб Мария сым нөмінелері oldu. Этник киімлерге де айры диққат айрылды. Яш несілінің милли иджады ақында біз зәмлевхамыз. Açıq Tuzlu Xansara örnekleri olğan Kırım Tatar taqiyası. Bu şeyinin müəllifi tecrübeli ustadıgıl Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinin studentidir. Baş kiyim Merkezi Tavrida Muzeyinde süslü sanat sergisine taqdim etildi. Ekspozisiya Kırım xanlarının urf adetlerine ve turmuşuna atlandı. Входишь в зал, как в какой-то солнечный мир. Очень отрадно, что здесь представлены все жанры искусства. Это говорит о том, что традиции были, есть и будут. И всякий приходящий сюда будет осознавать прелесть жизни, гармонию красок. Nağış, эйкел, ressamcılık, Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinin studentleri hocaları rehberliğinde 200'den ziyade şeyini taqdim ettiler. Dekoratif sanat kafedrası yarımada halklarının medeni mirasını tetkik etti. Becerilgen işinin ayrı kıymeti etnik urbalardır. Караимские костюмы, они очень похожи на крымско-татарские, но есть и небольшая разница. Значит, состоит он из платья. Здесь оно светлого оттенка, хотя были и темные расцветки, но ткань обязательно выткана была именно муаровая. Nağış işi eski urf adetler boyunca becerilgen tek sırf kadife kullanılan. Bir işte birkaç teknikanı görmek mümkün. Yakın yerde bezetilgen tabaklar vitrinası yerleşen. Olar dekoratif teknikada yaraştırılgan müellif Feride Osmanova, Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinin studenti. Onun sözlerine göre tabaklar içki tınçılığını ve etraftaki muhitnin iyi bağı ifade etti. Когда я занимаюсь росписью тарелок, я вкладываю какую-то частичку своей души, все свои эмоции, настроение, конечно, только положительное, так как хочется, чтобы тарелки приносили людям радость, счастье, положительные эмоции.
Кырымда яшаган халкларның урф-гадәтләре хакта мәгълүмат алмак вә тәэсиратлар элдә этмәк имканы мартның 30-на бар. Наджия Исаева, Диана Бекмамбетова, Максим Турчев, Милләт өчен. Кырмызы каранфиллер, йырлар, ойынлар ве Эфсаневи Кобзарьның ширлері оқолывы. Ахмеджетте белле шайыр, ресам ве Украин әдебиятының ең намлы семаларындан бірі Тарас Шевченко доғанының 206 йыллығыны қайдеттілді. Улы мүтефікірінің аңмақ үшін ерлі сәкенлер, жемаат әрбаплары ве жемқұриетіміз акимиетінің векілері топландылар. Украинская община Крыма действительно уделяет очень много внимания на сохранение памяти не только о Тарасе Григорьевиче Шевченко, но и Иване Франко, Олесе Украинке, и о многих других выдающихся деятелей украинской литературы, украинской поэзии и просто талантливых людей. Тарас Шевченко 1814 сене мартның 9 күні Черкас вилаятының Муринцы көйінде дүнияға келді. О универсаль истидатның сайыбы еді. Оның бұтын өмірі ве иджады Украина халқына бағышланған. Шевченко қалдырған уникаль мирас бұл 800-ден зияды эссердар. Шевченконың шириеті дүнияның 100-ден зияды тіліне тәжіриме етілді. Кобзарьның ады бұтын дүнияда белі. Чоқысы мемлекетлерде ona абиделер тікленілді. Украин шары ресам ве мутификр Тарас Шевченконың 206 йыллығыны Пушкин адына шер меркези китапханеде қайт етілді. «Усякова своя доля» адлы әдеби лейха шайырның иджадыны sevgenlerini топлады. Улу Кобзарьның әсерлерінің Крым коллективлері иджира етті. Мевзуны мұхбирымыз Айша Шлакова девам ете. І оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Бу Тарас Шевченконың и мертвым, и живым, и ненародженным землякам моим адлы поэмасындан алынган сатырлар. Панноны Полтавщинада doğan kadın Валентина Зиненко нагышлады. Улы Украин шайырының портреты ве шымды актуаль олған сөзлері Эмен Терегінің япрақлары яраштыра. Бу uzun өмірнің ве муазамлықның тимсаледір. Тарас Шевченко, вы знаете, это в Украине как второй бог. У нас после войны, когда не было, когда погорели хаты, сгорели, когда не было где жить, и там, значит, все иконы погорели. Вот, то портреты Шевченко, где у кого остался, они были на покуте, то есть они под рушником висели. Kadın bir ay devamında çalıştı. Bugün pano писатель щедрого таланта adı sergi installasyonu yaraştıra. Böyle surette Pushkin adına merkezi şehir kitapxane Taras Shevchenko'nun doğan gününü kaydetti. «Усякова своя доля» адлы әдеби портрет Улу Кобзарьның ширлеріне язылған йырлар иджира етілуінден башлана. Шайырның мирасы Земаневи Украин әдебиятының темелі сайыла. Книгу издавали 4 раза при его жизни. Украина ве Крымда нақлет сасында нам қазанған Хадим Вадим Роек шайыр ижадыны sevgenlerге Кобзарь адлы ширлер жиынтығы ақында тариф етті. Оны шыр етілген сон Тарас Шевченконы Кобзарь деп адлап башладылар. Роек қорантасы үшін бұл пек мұйым атта мұқадес китап олды. Олар оннен ата ағыр алларда айырылмайдылар. Это был 1944 год, война еще шла. И когда мои родители уехали на Северный Кавказ, то они взяли с собой, минимум вещей, потому что это невозможно было везти. Вот. Они взяли несколько оставшихся вышиванок, которые не были проданы или обменены на продукты в Лубнах, и в том числе вот томик Кобзаря. Тарас Шевченконың әдеби мирасы юзлер жетілерге тәржіме етілді. Украин шайыры бұтын дүнияда абиделер сайысы бойынша рекордсмен сайла. Бүгін оларның сайысы 1,5 бинге ақын. Оларның учу Крымда ерлеше. В будущем на круглую дату, я все-таки думаю, мы сделаем шевченковские дни. Это будет, наверное, празднование не 2 дня, а, наверное, неделю. Мы придумаем формат. И я думаю, что это очень надо, потому что все-таки это очень большая и важная фигура для украинской литературы. Шевченконың әсерлері аляда актуаль. Олар адалетлік мевзусына бағышлана, адамларға буyu күрмет ве юксек севга ашлай. Инсан озу üçün бірінші ерге ватан бақтыны қоя. Тедбірінің сонында Украин халық йырларыны Кумушки адлы вокаль тақымы ве поющие сердца адлы ансамбль иджра еттілер. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, Милләт үчен. Тэквондо бойынша Крымский Грифон 2020 адлы 4-нчы спартакиадада бутун ярымадамыздан 300-ден зияды спортчы иштирак етті. Турнир Ахмеджетте кечті мирақлы спарринглеріні көзеткенлер арасында бұзу мұхбирлерімізде болынды.
Эминле келе турув катурувлар вевелден эдман этилген техника даянкта София Хмичук. Сövлада калар ичинде тэквондо спортчысы оз эң жакшы усуларны кулана чокча бал казана ве галип чыка. Соперница сегодня у меня была достойной, и я победила ее благодаря своим основным ударам, ёбчаги, руки и долечаги. Ахмезжете тэквондо боюнча Крымский Грифон 2020 адлы 4-нчы спартакиада кечирилет даянкта 6 яштан 17 яшкача спортчылар болуна. Это самый массовый турнир по боевым искусствам в Крыму. В рамках спартакиады мы проводим турнир по тэквондо, который собрал около 300 участников из всех практически районов Крыма. Тэквондо спортчышытынде бойык диккат уруларга айрыла элер ве аякларнын фалышы, күрешов тактикасы ве эң эсасы догру кейф. Бу чизгилер эрбир спортчыда улмалы. Кемал Курбединов Курешов санат чешетіне яшылғанда келді. Бүгін о спорт ұстасы. Екіншіден қара құшағының сайба. 2019 сенеден берлейсе да баш акемнің муавина сайла. Бу иш енгіл-дегіл, ама пек мираклы дей. Есть некие нюансы, моменты, которые необходимо рассматривать как можно быстрее, так как это время занимает. Максимально по правилам, конечно, стараемся делать и угодить спортсменам. Бүгін тэквондо ярмадамызда ең рағбетлі спорт чешетлерінден барадыр. Ойсырарлықны ираде күніні ве чыдамлықны арттыра. Қарманлар кубагынан невбетека турнирах мезжете майысының 10 күні кечірілежек. Фатиме Сейдаметова, Севилия Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Ханели көйінде ютықсыз ойын Бақчысарайлы Қызылташ Ақярның Севастополь адлы футбол клубының ойнаған матчы 1-1 эсап иле екінленді. Бірінші гол 33-ші даққада Ақярлылар тарафындан ұрылды. Мейданның сайыплері тек екінші таймда жауап бере білділер. Топны рақыплерінің қапыларына тақымның қорчалайыжысы Никита Гаркуша yolladı. Первый тайм, да, мы подсели. Как-то больше длинными передачами играли, и особо игра не шла. Во втором мы мяч вниз положили, мяч под контролем был. Я считаю, заслуженная ничья. 16-нчы турнын нәтижелері бойынша Бақчысарайлылар ве Ақярлылар қазанған очколар Мусави 25-шер олды. Шынды Қызылташ Қырым футбол бірлігі премьер-лигасының турнир таблосында 5-ші ерінде. Невбеттікі матч енді жұма ертесі күні кечірілежек. Қызылташ лидернен яғни Кезлевнің футбол тақымынен көрішежек. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.